Sebelum kita lanjut ke senam Zumba, kita akan ada goyang extra jos ya. Ada ya Ibu ya? Oke, kita akan ada goyang extra jos, jadi buat yang semangat nanti bakalan dapat hadiah dari extra jos. Dan juga buat Bapak Ibu yang ada di sini, yang semangat juga akan mendapatkan kupon dari Pegadaian. Oke, jadi senamnya harus lebih semangat lagi. Oke, sekali lagi buat Bapak Ibu yang ada di sini yang semangat akan mendapatkan kupon gratis dari Pegadaian yang akan dibagikan langsung oleh anggota dari Pegadaiannya sendiri. Dan kita langsung akan ada goyang extra jos. Silakan bersiap-siap buat Ibu dan Bapak semuanya yang ada di sini. Gimana, langsung dipimpin oleh instruktur senam kita pastinya. Musiknya sudah ready Bapak? Oke. Ibu instrukturnya sudah ready? Sudah dong ya. Sudah pegang extra josnya? Sudah, siap. Gimana Bapak, musiknya sudah? Oke, kita akan sama-sama goyang extra jos. Yang semangat pasti akan dapat hadiah dari extra jos. Oke, siap. Tangannya atas. Pam, pam. Hey. Oke, ada yang mau hadiah? Oke, Ibu silahkan pilih yang paling semangat dan langsung dikasih botol cantiknya.
Oke, Ada ya, yang- silakan. Yang semangat ya Ibu ya. Yang semangat. Oke, langsung. Yo, Langsung mendapatkan botol cantik. botol cantik. Ibu yang mau? Yo, Oke, siapa yang kira-kira yang akan beruntung? Oke, sudah. Siapa yang dapat botolnya? Silakan diangkat, Ibu. Wah, itu dia yang beruntung mendapatkan hadiah botol cantik dari Extra Joss. Nanti beli sendiri ya Ibu ya. Kalau misalnya beli 2 kotak, dapat botol cantik lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke senam Zumba. Dan juga sekali lagi, buat Bapak Ibu yang semangat juga akan dapat kupon langsung gratis dari Pegadaian. Silakan Ibu dan kakaknya menyebarkan. Senam dulu yang semangat langsung dapat kupon gratis dari Pegadaian. Oke? Banyak sekali hadiah hari ini. Kita lanjut ke senam Zumba. sama ya. Zumba dan Lion Dance. Gimana Abang musiknya sudah? Tunggu ntar, ntar. Oke, jangan pergi dulu. Kita masih banyak hadiah dari Pegadaian dan juga ada hadiah dari Extra Joss nanti di akhir acara. Yang pasti yang beruntung hari ini dan yang semangat akan mendapatkan hadiah langsung hari ini dari Pegadaian. Oh ya, yang selanjutnya ada produk terbaru dari Extra Joss yaitu Extra Joss Shake, Shake Experiment. Kita langsung kocok dan di shake langsung diminum dan itu akan lebih semangat lagi ya kalau misalnya kita minum Extra Joss Shake ini. Dan ini adalah produk terbaru dari Extra Joss yang pasti akan menambah stamina. Oke, dan juga setiap pembelian 2 kotak Extra Joss akan langsung mendapatkan botol cantik secara gratis. Jadi buat ibu, bapak yang ada di sini langsung aja beli produk Extra Joss dan langsung mendapatkan botol gratis. Ibu sudah dapat? Sudah dong ya Bunda ya. Oke. Musiknya sudah? Bapak? Oke, kita lanjut senam lagi. Llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura kita dura relax ya. dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Como me castiga el movimiento Lord of Mercy. No tengas piedad, ven agárrame por la jersey. Mami, sé la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas el crazy. Oh, muy exótica con la cadera biónica. Si el baile es un deporte, te doy oro como Mónica. Muévelo de aquí para allá, muévelo de allá para acá. Me sube la sistólica y me baja la diastólica. Y rómpele, rómpele, rompe que rompe que rómpele, 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 rompe que rompe que rómpele. Que bailando te veo bien chula. Este motor necesita ese cula. Cula, 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 hula, hula, hula. Esa bomba tula, tula, tula tiene hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula cintura dura, dura, hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula cintura y no fue. Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca. Ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Búscame, cuca, muñeca, que yo no corro con feca. Suelto la grasa para que se queme la manteca y rómpele, rómpele, rompe que rómpele, 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 rompe que rompe que rompe. Le dio a la batidora terremoto, chequi, chequi, tira un paso, hula, hula y empezamos con el trap. Sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigues estás atrás. Me gusta como
Hakim. Je me disais, méfie-toi cette fille-là. Hakim. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène. Awas Elle n'était pas kanan. humaine, le genre de femme qui Kiri. change le plus grand de la Dua gamme. langkah. Une beauté sans Sacha. pareil. Tout le monde veut s'en emparer sans Kiri. savoir qu'elle est Sacha mène en maju. bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Putar. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, un moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle Awas répondait au nom de depan Bella. kanan, kiri Les gens du coin ne belakang, voulaient pas samping lâcher là. kanan, kiri. Elle faisait trembler tous les Sacha dua villages. langkah, Les gens Sacha. me disaient, méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. Kanan, Oui, c'est un phénomène kiri, qui est monté samping noir. kanan, Cette femme était kiri. nommée Dua Bella la langkah, peau dorée. hup, Les femmes la Sacha. connaissaient, toute la jalousie, Kiri. mais les hommes ne Sacha. pouvaient que Sacha l'aimer. maju. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni Putar. difficile. Synonyme de magnifique, Sacha. c'était que des disciples qui Putar. étaient des vites indécis. Sacha, Comme des Putar. feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, un moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette Kiri, fille-là. Sacha, Elle répondait maju au nom de Sacha. Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, Putar. méfie-toi cette fille-là. Allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme yep, bête comme yep, je suis l'ombre de ton yash, l'ombre de ton yash, fais-moi tourner la tête, Putar. tourner la tête, Depan. fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme yep, bête comme yep, je suis l'ombre de ton yash, l'ombre de ton yash, fais-moi tourner la tête, Putar. tourner la tête, Depan. les gens du Samping. coin ne voulaient pas lâcher là. Awas Elle dua faisait trembler langkah, tous les villages. Sacha. Les gens me disaient, méfie-toi Kiri. cette fille-là. Sacha Elle répondait maju. au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, Putar. méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Depan, Bella. Les belakang, gens du coin ne voulaient pas samping lâcher là. kanan, kiri, dua Elle faisait langkah. trembler tous les villages. Sacha. Les gens me disaient, méfie-toi cette Kiri. fille-là. Sacha Elle répondait maju. au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Sacha. Elle faisait trembler tous les Putar. villages. Les gens me disaient, Sacha. méfie-toi cette fille-là. Oke, kita masih ada di Segar, Sehat dan Bugar untuk edisi hari ini. Dan sekarang Bunga sudah ada di salah satu booth sponsor kita, yaitu ada Extra Joss. Ya, kita tanya-tanya dulu sama kakaknya. Sini dong kak, jangan malu-malu dong, sini. Halo, selamat pagi kak. Selamat pagi. Gimana, sehat kak? Alhamdulillah. Sehat, oke. Boleh kasih tahu sedikit hari ini ada keluaran apa yang terbaru untuk Extra Joss sendiri? Di Extra Joss kita ada produk terbaru yaitu Extra Joss Shake, yang mana kita sekarang ada promo yaitu beli 2 pack itu gratis 1 botol tumbler yang bisa dibawa kemana aja, bisa digunain kapan aja. Dan satu lagi kita juga ada 1 saset Extra Joss Shake langsung kita bikin, terus botolnya juga bisa langsung dibawa pulang, gitu kak. Oke siap, terima kasih ya kak. Oke, dan untuk edisi Segar hari ini sepertinya waktu kita sudah habis pemirsa. Jangan lupa saksikan Segar untuk edisi berikutnya setiap hari Minggu jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Yang pasti di pelataran Gor Haji Agus Salim. Dan juga terima kasih untuk instruktur senam kita dan juga sponsor kita pada pagi hari ini. Saya Bunga Fitri Haristia beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Lord of mercy, Lord of mercy. Ya yo sé que es el flow con el crudo dembow combinado con el bajo, eso te mueve a ti. Cuando te empieza a quebrar, pones el piso a temblar. Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el dembow, tú mandas por aquí. Si lo bailas, lígalo por
祭りだつまりな踊りなのみな軽いサビだここは宴ばわびさび感じて雅な時間をたしなみな肌の色とか気にしない隔てるかは君次第打ち上げてみな喜びの花火ブラタタブラタタブラタタタタタタ刀は捨てたが心は武士引き金引かず楽器弾く指世界中揺らす音楽が俺らにとっての武器Kita calling down semuanya ikut. Yang bisa nyanyi silahkan nyanyi. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mahu mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hati, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya.
Ku sering